mwifate ko ari ntoya nakenera gushira ibibi azabivuga nakenera gushira ibyiza azabivuga niyo mpamvu Mashimenti cyane kuri byamamare kuva kuri Papa Legend. Mashimenti cyane kuri Aimable ndetse na Tibuwa ndetse na Nyamujaret. Guys, urabona agaciro cyane the superstar. One more time, welcome. Wanze mwasubize mu gakeya mwombe kono bene bimeze. Subize mu gakeya. Mashimenti cyane kuri the superstars Mulenge, Papa Legend TV, the legend. Nanone kandi ndetse na timu yose muri rusange. Aimable Yesu ashimwe. Turabaramukije mwese aho tutaramukanyije. Dushima Imana ku bukwe bwa mwene data bose. Ariko hagati aho ngaho habaye n'abandi bantu muri medias bicaye ku ruhande bashobora kuza tugafatikanya. Turashima Imana ku bukwe bwe bw'uyu munsi. Ubukwe ntabwo buba bworoshye kubutegura, n'ikiba kigoye cyane no kubona umutegura mu bana yewe nicyo kigora benshi. Turashima Imana rero kuri uyu munsi. Imana ishimwe ubwonko bw'abahari bakomeza batambuke. Hanyuma bose ntabwo turi bumuvugire ibintu byinshi. Mu by'ukuri turafatikanya muri byose, noneho by'umwihariko tubwire ko akadufasha cyane kubera ko hari ubushobozi afite bwo kutudekurasa kandi akazi kacu dukunda kwiga cyane turuta gukorera kuko. Hanyuma turamushimira cyane, yaradufashije muri byinshi. Ndaza guha rekomandasiyo kamwitegina mama kubera ko yari yabaye mama. Ndaza kuyimuha ariko mbere yuko yimuha kubera ko abatambutse reka mbavuge gatoya twese turi kumwe, hanyuma tuze kumuha impano nyuma yuko hanga rekomandasiyo. Yitwa Aimable ukorera muri TV hano muri Kenya. Uyu yitwa Nyamujaret, ngira ngo muramuzi cyane. Murakunda? Murakoze cyane. Uriya yitwa Tibuwa Abdedom, umukozi w'Imana. Biragoye kumubona yambaye ikoti ritoya, hari igihe abantu benshi batamumenya, ariko ngira ngo naza kuvuga muri ubu ukuntu aza n'ijwi benshi baraza baramuzi. Yitwa MC Notable, MC mwiza cyane udufasha mu bikorwa hafi ya byose babigenje neza. Yitwa Kibinda kubera cyane yitwa Intego TV. Muri rusange rero reka duhe rekomandasiyo mushiki wacu hano ugiye kubaho. Timu hari uburyo dukora mu buryo navuga budasanzwe. Iyo tugeze mu nzu y'umwe muri twe turisanga ukagira ngo none ni mu rugo ntibiga kutunzwe n'ubona Nyamujaret yageze mu wawe akagutekesha icyayi huti cyangwa se akaja mu bigoni. Ni famiye muri rusange niko twebwe dukora. Hanyuma mbere y'uko nka bagenzi banje bariya bombi ijambo ritoya, ndagira ngo tubanze dufate ifoto y'iyi kado niturangiza. Iyi ni inka yacu twageneye abageni, izabafasha muri iyi minsi yo kubakora. Mbere y'iyo foto, nyuma y'iyo foto ndaza kubaha ijambo. ifoto ubundi genda ni nziza cyane, genda balance. Turaza kuba Nyamujaret umunota umwe ubundi duhita tujya mu mashini. Siko bimeze. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni ubukwe bw'umusitari nyine bisanzwe mwihangane. Murakoze cyane Nyamujaret. nanjye nta bintu byinshi tubivuga kuko byinshi babivuze. ubutumwa navuga nabwira mama cyane kuko aje adusanga akiri n'impano. Hari impano twakugeneye kubera ko muri iyi si habamo ibintu byinshi kandi mwifate ko ari ntoya. Aka ni akayunguruzo ariko kandi gafite akamaro kanini yaba mu rugo no mu buzima busanzwe. Akayungiro kaza gasheba ibibi n'ibyiza. Nakenera gusheba ibibi azabivuga, nakenera gusheba ibyiza azabivuga. Niyo mpamvu sinzi impamvu abikora, sinzi ko yuko
hanyuma kubera ko umwanya wagiye dufite amagambo menshi cya mbere no gushima Imana ku umuvandimwe bose igihe abwira ubukwe narendi masayina baza ngira ngo wenda ntuzobanza nkamubera pare ariko arantanze nanjye mu bukwe bwanjye nimba twara nimba zwagarara sitoke ariko Imana ishimwe rero turabifuriza isha n'ihirwe n'umufasha hano kutangira tuze twebwe ntizo ikibazo urakoze cyane House Media, thank you. Ashimwe cyane kuri House Media, the superstars. Mani bamugisha cyane abonye na Intego TV kibinga. Thank you. Reka dusabe muvandimwe n'ubundi. Kadusabe wa muvandimwe buriya gahunda yawe kugira ngo uze kubikora wihuta muri za mpano ugomba kugendera boss. Ubundi turaza guhera mu mashimwe ku ruhande rwo kwa Muhindi bwihutse. Birasane bitabamyeho namaze ko dutanga impamvu yuko tumaze gushima ariko bageze